uyashintsha laba yini ama translator lawe Chiefs yeah ama translator lawana kona coach ayashintsha ayamshiya uDa Silva first 45 minutes uDuba bekumele angene bengimele iChiefs idlala i442 kube ama strikers a2 ingubo zodwa aphume kungena uSirino uNgcobo aphume umonyana angangeni kungene uSolomons yabo okwesibili idefend yeChiefs beyithanda ukushaya uHighline kanti bayayishiya ngejubane bayishiya you can't trust iHighline kudlala nabo opolice umuntu ozokuqonda ephethe ibhola akadingi ukuthi azabe offside ukuze abe impactive ugeneral loyana yabo enye futhi into engiyibonile ukuthi iChiefs iyenza ngcono yabona saqala umdlalo iChiefs bihluleka ngisho ukucombine 10 passes yeah but bathe sebedliwa ngo2-0 yabo abe sebekwazi ukudlala sekukhona sekuphuma uNgcobo yeah sekwenza wangena uVelebhayi hayi inkosi uVelebhayi udeliver ama cross ewadilivile umbiza ngani konje omaziyo angazi ukudla kunjani ukudla kunjani lokhu isize main cause uVelebhayi if akadlaleli kwiKaizer akekho kwiKaizer Fish ukwiKaizer Chiefs ubezoba more effective than uMfukeng Orlando Pirates kuOrlando Pirates if